Kinong shet jasngi ki bepenlong ye kejing ki da kebasyong samien hakmat ko office rekam jang ke embos na du ka arp kundai terik minta ka sngi kila rai banle phai yeng no hadien ba ka sarkar lingba o commissioner secretary ba director katanat pule puthi kila kular bana kalyang ka sarkar kan pen urlong no shen ya kejing dawa kintiu bai nong ye ki Habai crunch ki lat patay ko bor unong ay but ko all giantia midday meal workers union ulay thu ba nakalyang ka sarkar kalakular ban kintiyo ka bainong nakalyang ka sarkar jila nagba ka jusiyo shispa tingka shibnay shaka hajar hakaba shibnay kinong shet kinyo bainong lai hajar kinthop lang yakaba kiyo na ka sarkar pedeng Shushu ulay thu ba nakalyang ka union ki ay por hadu bnay naiwing ya ka sarkar ban pinulong ya ka jingkular ka balaay balada kambat ya ka jingkular nakalyang jengki kin pinlong da ka jingyaki ka bakam ting e. Bat kali ka jingya kendo ka jongi manta ka singi khatar baje ya o Dr. BDR Tiwari bade commissioner secretary jong education hajing don kat jong sa Ambrose Simarak bade secretary the director jong education department jingya keren nakalyang ka government ki ong yangi ki yatho ba nakalyang education department kale pha ya ka proposal nado ka hadway tarik new banay July hado ka ni sngiyo kadang pha ya ka proposal siya ka planning bat ka finance department nakabanta ban enhance na ban pankew no ya kane ka jing ice ngaw baha siya kalay hajar kabakantho bat 6,000 naga union government ng sarkar kami bat 8,000 na ka state share na ka state budget temanta ka siyong ka basa baro ban kaymandia kaday sa ta na ka finance department bat ka planning sige ong kaya to yangi kadan ka jingkermen ba ka finance kan bat ka cabinet kan sa ay kan ka jing tarang ka jingkerpat ka jongi te hajing aday bat ka way pat ka jingdawa ka jingkerpat ka jongi Bansew na banta khat ar banay kumud ba December ba January nakalyang jongki kiyaong ba kidang wat kilat kalanti hod ngiday ba hakni jala Meghalaya ngidon kam gikuk ya ka ban pendon ka ban kapisa na banta ban penkemen por ka Christmas bat ban hit got hit sulat hit uniform te wat kataro kiyaong ba kaday ka midday meal scheme na PM portion kadai ka central scheme kana dan ka norms ban siw tang sipaw banay ndai kadang yawat lat kalanti ba hangne ka ni government kadai ban pediang ya kani ka jing tarwa ka chumi hajing kadai bat ka LPG na tendang gas bengipan na marba ki kina school menta bat kinong bat kikok ki haban wanra ya kideng ban phang ban set ka jaha school tenagalyang jongki ka government ko ong ka sarkar jalla kamla ban le ya kane kamla ban ay ya LPG gas nega sa habaro gi school ndra gi urban area kila ya parsyang kadaw bakimla ki ang bakamdan kan norms na ka central government baday ban le ban ay ya ki tendong gas nakajingi dai kane nakalyang ga jongi ni krensay ya ki ni arnut ki officers yung ladaka ga norms kamdan pensna na state government namarba khina school manta kiwa hapan lai school na nong kondong kamtam hapan rabat kideng ban sadja ban yo kiko ban sadja kiko ku hapan rab kideng mereka bayi ma menta ba hangne selong ro ki dangdon ki school ki badan kam di kideng jing dai bat kane ni opet ke klau hangne selong ke klau record kane labi am ay ke LPG kan sapoi ki snam sang alai snam menta ki tengim yo iso ga klau kideng ken selen lo tera ta kadaong ipani kane ki ongin sedang perkhat te ya kani ka jing kani ki concern kini ba kamkong san kada kata ba ik enhancement ka government ni don ka jing kerman ya baro ay ki banta ki bang ya kren ba manta ngiyong ba ngin ipor ya ka government hado ka tarik ka ba hado jong November last week November lada ka sarkar kam ay ka juban ba pan yakini ke jing pan bentray kam ya ka dawa ngi kapat umanay December ngin panlong kajingaki kabakham he shosho namarma baro ki jalla ki district ke badan hapo Meghalaya in one lot kiko te yamantaro ang nekisngi ar sngiro ya tho yaki bamday tang na jancha yo pi ong bakadai jancha em ni dai ngi move na all jancha tambahang ne ngiyong song sa med
ngisong sngihang ni kiwan na po West Khas Hills na wan na po Ribhoy nang ni East Khas Hills except nang Nagaro Hills kempat po takata day ka jinga karen yaki ngila ay ka ultimatum hado ubanay November nang talakam don kano ka jinga ngiong yatho yo commissioner kaway nginam try kam syo kum kiko kapo kami devil scheme na PM portion menta bat ban pendo pendam sendon ia kana ka PM portion na po kajala kadaw ngim ko aban pensitom ban bagajala ka jong kinong song snong hamtam kiko kinlong kindang long rew penduk syo kat badang don kani kami devil scheme nakata kadaw ay nam November ngin rai no December kiong yang iba ya kata ngikmi lenti ka don ka jing terman takata ka day ka jing yakran ka bangiyo ban ay bat ka government ngikmi lenti ka don baro nakaba ka bor bat jong pi media baka bor jong kinong ikay kibala na school don mata bat kani PM portion ikana school manta kila ayam sa kisnong gra don ko jing sa phone kimiyo ban bam ni gaja ndon siya nong sadja nang ta kibe kipala don kiba phone ba ong yangi singa ba ikon ke jong kimyo bam bang show school ong yakran lang ba government sekani baro ka jing yakran ka jong tayo ka tayo ya men kila ya persyang ba pandon ban ba LPG kandan kay sige way pat na marbag ka stock nagi gas agencies kimdon sa kawayro bagag ka dorjong katandong gas ro radon na do siya jartam kaway tela ki ay sa tero kan kita susuya ka budget kan ka daw wala ka taw bilang wat kilat nakalyang jong ti pla yahun am kata ka jing ay jong sarkar pa ya ka nakalyang ka jong haji day bat kani ban enhance ya kan ka ban penkiw jing ay nga ba banhun ngimpat hun pediang tang ya ka bakal ka education department ka finance kidang iwat kilanti namar ka day na ka budget jong ka state kani ka jing ki jong kadang teng hado banay November lada kam don ngin kam penjor syo jabaro ka jalami kuliah banay December ngin kala try kam kila ay dito jing ki ka jong ngin dang teng nginam song syo hanne ngin like pai no sikiyeng na manginyo pan pantray kam syo ya kani kami di scheme nam ikon kinas ko kinyo ba andray ngin weng ya kani tat anda ka sarkar kan ay ni hado November lada kam mahapo ni November December ngin penjor syo ka jing ni ban weng hero ni ka scheme na ko adala nagaliang ga state government kala ay ka jing tarwa ba naga budget yung ga state kan ay hajar menta kala dan siya lupa but total ka baro ar gandong lai hajar sibanay umur ka state kan ay lai but state government kan ay hajar ka central government menta ka dan siya hajar sibanay kamat baro ka day lai hajar tingin sa kain pat kalaman wan kinay tutam Sementara kabay baka jinga day bat kani ka kading haban wanra kina school ka haban letong tinag batam ni ubanay September October ngin siya ngin pende kum bakalong hado November lagi community hakini ki banay ni kita banwan government kan ay no ka approval nang ta ngin le ka